Dalan, Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Korinto kapitulo 7 bersikulo 13. Ket no saan a mamati ti asawa ti Kristiyano a babae, ngem mayat nga agtultuloy da nga agtipon, saan ko mga isina ti babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan a maitampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken Biag. Sige. Aklo na kung tidat-daton mo apanagayat mo kanyak, Marlon. Agyaman ak, Daisy. Agyaman ak, ha? Tainaklon mo ti panagayat ko. Ngam pa nga asim. Awan kumapay ti makaam mo nga agayan ayatan. Anya? Numabalin, di mo ipadlaw ka dagiti kaopisinaan ta ti maipapan ka data. Anya ko matdakas na. No bilang maamuanda. Basta, jak kayat Marlon. Ilimod ta kumapay ti relasyon ta. Sige. Sikat ti makaam mo. Anya, inaklon mo ti panagayat kan ka ni Manong Marlon, Daisy? Wan Marisa, mariknak ngamin nga ay ayatak mo ta ni Marlon. Kasano numaamwa ni mother mo? Ani Manong Marlon, ang kaopisinaan nyo, tinakiayan-ayatam. Binaga ako ni Marlon. Ano mabalin, ilimod mi paylaang ti relasyon mi. Anya, adda ka di matrelasyon ama ilimod, iti agnanayon. Mabuta nga kami ang maamuan ni Mama ti maipapan kada kami kan ni Marlon. No para kanyak, kasayatan nga ibagam ti pudno, ngam ti adda ilimlimod mo. Agre-ring ti telepono dito salas. Sungbatak man langan. Hello? Hello, Daisy. Kumusta kan? Nakaturog ka di? Saan pa'y? Adak dito salas mi. Apay ka din ay mawag ka? Kailiw ka ngamin. Maisa lang nga aldaw adita nagkita. Mailiw kan kanyak. See you on Monday, Daisy. I love you. Bye. I love you too. Bye. Apay ka di, Mama? Agpudno ka kanyak, Daisy. Ha? Kayan ayat mo ka dinay jay alalaki, nga imawag kan kay dinaminsan arabe. Ibagam kanyak tagpaiso. Kaayan-ayat kunayo? Di ka naglibak tanang ko amin ang nagsaritaan nyo addo ay ti bangir alin niya ti telepono. Wan, Mama. Kaayan-ayat ko ni Marlon. Kaopisinaak. Pada tayo kadimot laang arelihiyoso da dya Marlon, kastamat dagiti dadakal na. Gusto rin na panagininom nyo iti arak, tatang. Ay na, bay anak ka dilaang dito ibaraw ka. Maturog kay kid din. Daman ng pamigsayo no bigat amang ituloy iti trabaho iti garden. Anya, ay barok aya. Amom, madanaganakan ka. Tawampay nubiam. Di ko makayat ka. Mangasawa ka kuman. Sakbay ang matayak. Sana parikot deta, tatang. Adan nobyak. Kaopisina ni Daisy. Dapat gaya man nubiam. Nya pala ang tikukwam nga ay. Ikalay sa amun Tulungan na, Edward. Masapo na pag sinaag dagiti dua. Berta, Jak kayat da dya Marlon para kini Daisy nga anak ta. katno agpadadamot laeng agtabtrabaho iti kumpanya ngayon da. Pudno, ada trabaho na. Ngam ti kayat ko, katay pada tayo matlaang arelihiyoso. Apay, saan ka di arelihiyoso dagiti dadakkel ni Marlon? Saan ka no? Ha? Talaga saan? Kinapudno na. May sama martak ti amana. Nanyakit di ati nakit-kita ni Daisy ti day siya lalaki. Saan mo't ama ko na nga iso tay guwapo?
Gagangay lang matilangan. Tanghiwat mo, Berta. Ang mga no adda makangagkan kay ti kastang ibagbagam. Kasla saan ka religyoso iti kasta pa nagsasaom. Tay kunakon, awan ti palimod adin to maibutaktak, Daisy. Wan nga rod, friend. Mariribu ka nak may papan iti relasyon mi ka ni Marlon. Nang runa kat kontra ni mama iti relasyon mi. Apay ko maapakibyangan na ayat ti ayan-ayat yo. Kat saan mat nga iso ti makiden na. Si kamod. Dimtangan ti pagbutbut ngak, friend. No apay mat ngamin, tadi ka nakapili iti padayo a religyoso. Awan mat ngamin ti agaram kanyak akas jay, friend. Joke lang, Daisy, ah. Maawatan ka. No bilang ta sikat yada iti saad ko. Anya ti aramidam. No ay ayat ak ti lalaki. Takderak ti ayan ayat mi. Maawat akon. No apay anak ko nam idi nga ilimod ta ti relasyon ta, Daisy. Wan, Marlon. Amok ngamin nga agsupadi ti pamati tayo. Ha? Ay, ayatat ka, Marlon. Ngam no kas timatlaang ti mapaspasamak. Sigurado asaan tantumatlaang anaragsak. Nakasaganak asumangoy ti anyaman asawan ti inam kanyak. Anusak para kan ka? Marlon, Panagnagakday ta. Babayan iti panangikalay saktokin ka. agyaman nak, Marlon. Kadwak ni Marlon akaayan-ayat ko, mama. Imay nakintulod. Anya. Agmano akada kayo, nana. Jak ugali day tamano-mano. Ala, agawid kan. Agyamanak iti panangitulod mo itanak ko. Uwan, nana. Kat kayat ko, maudin daytoy ayo umay mo dito'y balay. Nawatam, Ah, wano diretsaan kan. Saan ka akayat para kin ni Daisy, Marlon? Tunggal sumangpet ti anak ta, anag kapoy ti trabaho. Agdiretso latan iti silet na. Kanayo na kas natararamitan na. Manipod iti pinabainan ti nobyo na. Italang dayta, Edward. Ngaminto nagbayag. Mamati ak ngagsublintumet laeng ti pannakilangan na kanya. Berta, madandanagan ak. Saan arumbeng ti naramid mo? Nas ka na parigatak pa ya. Alangan mata basta itad kulatan ti prinsesa. Apay, kas kalakana kasta. Berta, Masurunak na nagpuskol ti rupa na nga umay dito'y balay. para kanyak, Berta. Nulaki di tay ayaten dati tunggal maysa. Awan parikot kanyak. Sana mabalin kanyak, Edward. Masapol kapadpada tayo matlaang iti pamate ti agbalin nga asawa ni Daisy. Nakaluto akon iti sidaan. Nagluto ak iti paborito masidaan, Daisy. O may kamanganan, tagigiddan tayo amangan. Saan ka mabisin, mama? Da kayo laangan ka ni papatimangan. Apay nga ay tadi kamatan mga nanak ko. Apay, agpakpakutong ka? Agpakpakutong ko na yun, mama. Kat saan kit din? Panawan da ko dito eh. Kaya't ko ti agmaymaysa. Wano, nasakit tinakam mo. Kaputadyak kayat ni Marlon aparakan ka. Kasta ka di. Pues, no kayat mo ti makiasawa kin ni Marlon. Sige, sana kon ako muntra ka na kayo. Imayak, ta umayak makisarita. Maipapan iti parikot dagiti ubeng, pare Edward. Uno, abalayan kunakun ah. Tanay tamat laang titurong na. Ay katuan abalayan to ni. Kahit noan yati kunayaw. Pagkalaysaan tayong nagit ubeng.
ta dadamatan iti husto nga edad. Awan parikot kanyag no kastaman ti desisyon mo, abalayan. Mala, pagsasaritaan tayo nga rod, no kaano ti panagkalaysada. Masurunak amang kitkita iti lang nga day tiyala kay Tony nga ama ni Marlon. Nagposkol ti rupa na nga umay dito'y balayan na kainom iti arak. No anyakit di at tinaknakan ni Daisy. Di lakit nakabirok iti sabaleng. Saan ka di aday tati panunutem, Berta? Saan man a relihiyoso ni Marlon na pakiasawaan ni Daisy nga anak ta? No laki di tay ayatan na ti anak ta. Awan parikot kanyak. Kas kala sigurado. No siyak lati masurot. Uray saan kuma. Kablaawan kayo iti nagasad ka naragsak ka pa nagkalay sayo, Daisy. Manong Marlon. Agyaman kami kan ka, Marisa. Agyaman kami. Itataasawa ko ni Marlon. Ijay kamin bukod na abalay nga agnaad, Mama. Sige. Awan na sakit abakrang ko. Tasi kamot ti makidan na kankwan. Sige, Mama. Mapan kamin. Agur-urayan ti asawak ijerwar. Nasaya at mat no lumasin kayo. Tapno amuyo ti adda kan awan. Kat no addan tuman parikot mo iti panaki asawam ken ni Marlon. Awanan bibiyang ko kada kayo. Tasukir kamat nga anak. Mama, aging ka di ita nga asawa ko ni Marlon kat kagurgurayo pay laeng. Pangaasiyo ko, Ma. Anak yumutan ni Marlon, Mama. Domingo ita, Marlon. Mapantayo ko mamakimisa. Ay, una. Apay kiti nasan bakit? Mabit lang. Tayo isagana ti masapol tayo. Naisagana kon. Ala, ingkakit di agdigusan, taurayan da ka. Kasta niya. O sige, urayan da nga rod bakit? Hauwan. Diyos ko. Agyaman na. Tas itutulog ti asawak iti kayat ko. Nang runa ti panakimisa mi tunggal aldaw ti Domingo. Mangrugin ti umuna amisa. Sumrot tayon iti simbaan, lakay. Uwan bakit? Kastoy gayam dito eh. Nagado ti tao. Wen, kat agyaman na, takinayat mo ti umay makimisa. Siga, met. Ay, ayatan ka unay. Da kayo iti anak ta. Isungar aramidak ti amok apakaragsakan. Agyaman na kunay. Talaga asa anak nga agbabawi anak iasawa ken ka. Kumusta, Daisy? Si kamot gaya, Marisa. Kastoy, basta aldaw ti Domingo, kakuyog ko ti asawak a makimisa. Naimbag kayo pa'y ata kuy-kuyog kayo. Kasta, ati mayat? Uwan met ha? Kinapudno na. Manakimisa ak matitahan. Ay, kasta ati mayat. Wen, Marisa, manipod iti inawis ko a makimisa, agtultuloy mo't tanti susurot na kanyak. Nasaya at no kasta. Kat ala tapno saan tayo lataan nakatakder ditoy, intay mang restaurant, iti asidaga restaurant. Di kaya agda nga, siyak di makam mo. Agyaman kami nga rod, Marisa. Anyati ko na ang barawk. Makapasaya at timapan makimisa? Wen, tatang. Isong awisan kayo. Tagkukuyog tayo ang makimisa itong Domingo. Alaman nga raw. Tapadasik man matimapan makimisa. Hay na. Lakayak maten nga agpaisaw. Namjak pa'y simsimrak iti simbaan. Ala. Agkukuyog tayo umapan makimisa. At dadagiti agasawa, umay damat agpasyara, ken kadwada ni abalayan.
Awan ganas ko sumango kada kita klase ti tattao. Si kalangan ti sumango kada kwada. Ibagam nga awanak. Anya kalaki dinaya, Berta. Amom kadi, amay sa itan niya aktibo iti simbahan ni Marlon nga asawa tanak ta. Ha? Kansan lang kada ita. No di kat oray matan ito ni nga balayan ta kat relihyoso matan. Anya? Pudno ka di day tangay bagham, Edward. Wen, Berta. Tapno mamati ka. Ala, umay ka. Sangwen ta ida. Ken makin inistoryata kadakwada. Alaman nga rod, takayat ko apanagnakan timbagam. Umay kami umiliw kada kayo, mama. Papa, kadwak ti asawa kan katugangak. Ay sige, sumrag kayo di si anak ko. Marlon, akan abalayan Tony. Ala, sumrag tayong lakay. Tatang. Agyaman kami. Oh, alag, tugaw kayo, tanak mangisagan, ay ti pagsasangwan tayo. At bigyan ti pasarabo mi kada kayo. Ama, papa, awatan yon. Tipodno anamati iti Dios, igiya na ti saan anamati, tapno sumurot nga agpamati, saan ket aguraan na. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay parang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.